hadu kia mo yang ki ngộ hậu anh hút tu nhu sơ nhịp yang yang ngộ đâu bà ya hadu kia tu ngộ ya si de ovin panmani ma vin yang tu ngộ ovanda đâu bà ya de hem kaya ya inya he nau lan de pun nu wa nam no mong yong na tam no ku ngộ ya yeng pai ya tây ngộ bui tau hibak ma atama tak puda nana yu opulang ngo em sahada tu yang lak tai bulan mo yang ki đâu khai tâm tin như đồng ngồi ya cao cha sahada tu yang pelanu ngona teman konyak kia ngopo hibak jama British Soccery letter number 4461 23rd January 1907 wang peng ma kia nyang wak chừng hay wan chừng wan kam chừng lan mokok chung subdivision phang ma ang lak đâu ba hibak 1913 wang peng ma atan cha chừng na dispensary se iyang konyak chừng cha ma vi hok pu yilak wan de Catalan maya bu Catalan de bo dekrak chừng na British Soccery đâu ba nok vi hayang đâu phai ma 1929 wang peng ma đâu ba dispensary de the Sun Cottage semuanya hayang aniu sinling panmini chanyang tawai nok le chun hadaw tuman ching Catalan sick man se niknam tau ba tawai nok tini tungoy ka wak ching taun ma mona the inspection banglo 1929 wang peng ma British Soccery kaya inspection banglo semenyang nok jawi tau ba nok British yong lang tolui melak nok na wi yang ki đâu phải mà British land bây giờ ngồi
kieng nhu tai sieng bu ma chu na bai ngeng he ang so jing ma bong jing ma sip jing jing ma ai nau yong mo ma jing hai ban tai sieng bu ma lung mai so jing ma ha e bayang gi kia sip chim bu kaya kata dama yong ai yamai bu ya pandang nguya hak bana meng bu ngai ngo British sokari yong lana kani hak bu bui balan ngi hayang jing hai jat bui balan phai ngao lap tui hai ngao ngo bu jing ne phai senyai se kani bai dam lap chu de bai Kani ka hambu lak lak jing ne bambu ngau keng pha hayang kani lak kai yu ok lak ne endu de han ha balan hai jing hai jat bui balan de phai nyai kani sak ga ha lak jing ne kani kart lung lak ngau pha Kani kart lung bua kani ha ba la ngai ne yedam lak boi kani ha ba lung mai lan jing ne hai lung yang Kani habu lung mai ja libu mai wonder Kani kart ala ye power kani kart ma na tam bayangi The inspection bungalow the one of the British ayong lana jingwei no koi balan de nyik de jung yang teman kunya jing lande ngau kham bong lem lang sang phan bu ba bu lak de tam lak jing na aniu jing mai ma ngo lak jing na khong kam bu tai sieng uyong ho ở bay yang gi đâu ba ngau lan phai wak jing bui ba lan kunya jing di ni de su na ngo yang gi đâu ba inspection bang lo nok de ni de ngo ya wak jing tao ma ngo na British sokari pai wa tamada singai manlam chongo e patamengi imana Assamese au hayang English ngau manlam payangi dau khai tani dengoya dau jingna tuman kunyak yu he balan le hadau ngau lum yo ong maya ngau ok nang Our Mongdang Executive Secretary na Mr. Anderson Semenbu Ngobu Hibangma Punyak field evangelist na baje thanglong hai baje mangkham ni ngo tau khai tau ba baje ni phai holak chungna Mr. Anderson wan chung de pai ayang baje ni phai hoyang wak chung da lai yi Ayang bajai saubanok wakjing village bunok tungui. Ayang wakjing kangbura landa nyekajem.
hayang wakjeng kang buralan de I numano Christian torom yakai se I hawanda wakjeng kang buralan hage iyangi hama numana tumanda torom sahab tuman phai ngo na yakai hangjeng na numan ajai ngo yang nhiều gama tumana awo meneng ja se I tau khai understand iman de I hama numan yimburda ongai se nyik tau khai wakjeng kang buralan hai wakjeng jingwoi balan yimburda ong hayang iman tau ba nyui mo yilak pa hagemu I tuman phai ngolak jingna thorom sahab ya kai si I tau khai understand jorhat mabu CBC Council of the Baptist Churches in Assam voi balan de ngau pa hawanda Reverend Longri au enak jing ngau tau khai apong tau lak jing na tam lo mabu pa je ni pa je tan wang hai pa je to nye ni sun dai tau phai ma November 11, 1950 ma Reverend Longri au wakjeng de I ngolak nyui de laina joining report pana pai bu ja li ong hayang eventually pa je thang long hai pa je mang kham ni phai ho Anio, wakjeng kang buralan, wakjeng jingwoi balan phai 12 November ni wang hi nyu nyepa tai so hayang tau ni Reverend Longri haki I kunyaka lan sebu Christian thorom yakna tamlak jingna numana mongkai se I hawanda imana jan tumana mongbai hama nango mam se le I yang sa ba nok salanu ya yang ongai se I tau khai Reverend Longri le I hayang 12 February 1951 ma Reverend Longri hai inok nok salan wakjeng de bayangi Reverend Longri I sukonyu subokla I hayimlan timsu kapa watila imcha lamba arenla sanenla upang lungba nau silem nau ya beli I hayimlan harugi ngoyangi nok tak nok siang Reverend Longri jingna wibu nok tani teman wakjeng tahun mengonang Council of the Baptist Churches in Assam CPCA pang 1953 wang peng ma Reverend Longri ngolak jingna nok jawi so tau pa nok ka atang de kepu de hasi atak ka poyang awe tau jingna tani dengwe wakjeng lana tau pa nok de nok tak nok se ningnam tau ba nok mango yang Reverend Longri kunyak ka dok jingna wang ba missionary na meng yang toi ma lengyang gi tau jingna tau ba nok ka ajaw ba ma hayang yo nga yi inun bu phai tani dengoi wak jeng taun mango na hayang ha dau nok mango yang I leng bu toi etam de teman lai hak CBCA phang ma kunyak Baptist pumenok pang jum yup nok 15 August 1954 ni agung wang yang gi awanda pastor in charge na paje hanglong moyangi tau pa yuk nok manwi bu hibang ma 1950 to 1953 mong ma Reverend Longri hai nok salan wakjeng village pumai nok pai bayangi Reverend Longri bayang hibang mayang man ngui ba ni cha jingja ma Hindu thorom ya bu atam ja ngai
hà đâu chừng nè hà đâu tiền lắc chừng nè cô nhắc sepu council se menyang ở lâu thorom wang lam ype lak hà đâu phao tang Catalana Baptist Christian thorom na hay meng lak ở lâu thorom ai yingo lak se tai so đâu khơi cô nhắc sepu council ran chừng cha de tai hay yang đâu ba chừng cha ang nok tư ngui hay yang đâu ba ang ba vô yang bu khung Hindu thorom ya na tembu lande đâu ba thoroma yera ya bu na mengma kunyak mabu ade vunlak sibu ngau keng pa đâu kaya kunyak me tinyi dunguya meng bu wang lama Baptist Christian hay akeng yuna tinyi dunguya nginang Reverend Longria kunyak ngau literature hadau ya pan leng lak se ta engo haki ta engo bu hipak ma Assam governor watching the bay wonder ngau chenga hangke se Reverend Longri hai governor ni tai ngau Taiwan de Reverend Longri ngau literature yapan manung se iwanda Assam governor hadau he wang de se Reverend Longri yak de ngin khoni pha de tau ngin phai kunyak awang ba lai dep se lai ja mai tau ma akung wang kunyak literature ajau lai de ngoya education department ma teman kunyak ngau ma nyana chun bu tinyi teman yak ma tau nang senyang yang jang kaya thoroma man tai bengo tau khai tau ba Christian thorom ja lon lak ching na chi ang phai mon ang phai tang ang phai eniu atang yi ma bu nau mai lang phai ching boi nok boi ba lang phai hau lak ching na Reverend Longri hayang wak ching kong buralan yi che se taya kunyak katok de ching mai ngau ia sepu chim mangolak hayang englang sangpan bu ma bu lak lak hok ku vi bu lak lak ching hai ching yi hok lak pan hai pan yeti lak se hadau ngau lan pa kem tai đâu mà yak yua tui lung bu wang ba ya phan ma ex MLA ba jay sang yo ingo ba jay sang yo ia nap nanga lai nhiều lắc ya nanga thorom wang nam jeng ilak ching na master se manyang ching long de sun đâu ba jay nhiều lay tai bua ching long ma Christian thorom wang tai yang gi totok ching lim kap om lak ching na totok ching ha de ba jay sayong contractor sun hayang totok ma thorom wang lam akung wang tayang gi kunyak chingja ma bu ba jay ni kai phak khai kapong wak ching kang buralan tang de ha ka ngau ya yang ta hayang imi ta bu ha do ki tu mana wak ma nyuyang mong hum yenang ba ngo buai tuman mong hum ching alam numan wak ching hayang sogaria hawa tampha se I hawanda wak ching kang buralana haga ngawengi hama numan longri thorom yadu numan nyambu asemabu ma tairak aja hayang sogario longri thorom ya bulanda paulak se I hawanda tawa ching kadalan longri thorom ya lak ching na mong
hayang tau ba ching ba pap ti lak ching na mabu katalan ngayang gi tau khai wak ching kampuralan hayang tepung payong lan voyang ong bua Reverend Younger kongan pastor kaya wangpa baptist na meng damengi Reverend Longri hai wak ching kampuralan yak suda ong hayang tau ma Reverend Longri ka wang hau nhiều hawanda biyong sa manbu nao may mong lubangay tau khai tau ba nao may mong lubangay bukaya upper konyak ma Christian thorong ja luna ngayanggi tau ba hipang ma wakching kongpuralan na ibwa kunyak temana Myanmar Burma da pongongonang Arunachal mabu nokti wanchu de ngoya ngonang hadalan kong kumbua teman jeja nauja aja tau khai temana mengya maya thorong jana ngolak se ngaupu kaya denyi kawang teman de jana sebujema denyi teman kunyak wan mai de ngonang kawang menyongha 1957 ma Konyak Bible School kungwang British Sokari hai India Sokari hibak ma Ami yanang bu tui hai yang tui lengbu free labor teman tang ma kang lengbu Tau ba chu hai wan ma Reverend Longri da wak jinga Sokari sahab ki te yang Konyak Baptist Mission Center tui leng hai yang ami yanang bu tui hai ami yanang bu ha hai yang saya pa bua wang bang bu tui ja ki te pa ngo Inyana Konyak Baptist Mission Center mod property jora hathai ko hati mabu kongnyu sa temana porjan senyik nang hadama post office ngo tau hipak fe ma tau ba tui pai wanda wakcheng nau silan tayang ya ngo Mission Center Staff Hai Bible School Matolan Kem Yongbu Hangki Wakcheng Nau Silan Ki yang Iman Ngulak Nyui da Mengoyang Ki Konyak Baptist Mission Center Staff Lan Jeng Wakcheng Yum Hai Ka Hai yang Pau Hai Yang Yan de Pang Tin Jeng Hangu Yanang Bango Abayang Ki 1967 ma Reverend Longri NPCC General Secretary nangok lak jengna Kohima da tailak nangai Tau khai Konyak Baptist Mission Center Field Supervisor Charge Reverend Chingang the 1st April 1967 ma tanga pa da Reverend Y Chingang ngok bu chui bang ma Mission Center Outpost Extension jengna wakcheng da kap mak yak ku se yuwan da wakcheng audung yim ma ngok lak jengna pa tau pa audung yim da om la se menyang Konyak Baptist Mission Center Extension tai Reverend Y Chingang 1st April 1967 to 31st March 1973 ngoya Lengyang Konyak Baptist Mission Center Field Supervisor Charge Reverend Mankap de Pa Do
Hawanda Wakjing Mabu Konyak Baptist Mission Center Bajai Mankap Mobu Hibakma Wakjing Mabu Konyak Baptist Mission Center Tai Rak Jingna Tai Siang Bu Jangai Tao bà Tai Siang Bu Jayang Ye Tai Rak Jingna Yupotobu Ngau Fei Wakjing Jingwei Balanai Students Union Lum Se Iman Behau Hapui Tai Rak Chudai Ngiang Wakjing Wei Balan Hai Pumainok Mong Yimei Berde Konyak Baptist Mission Center Staff Lana Nija Wakjing Pumainok Sausan Balanda Yupu Yaklak Jene Nyik Taukai Mr. M. Tomot Pastor in charge Pai Kata Adam Omlada Lai Mission Center Field Supervisor Reverend Mankapa Haka Ngau Ngaya Iyangi District Headquarters Songma Sokari Damnyu Bakma Juyanga Ngok Kuneng Sengau Yanga Wakjingda Moiman Pasi Se Kawangda Yopuja Padam Taubanyi Konyak Baptist Mission Center Wakjing Mabu Tayangi Awanda Sipsi Langna Taba Wakjing Down Man Noktan Panmalam Hai Ngoyangi 1972 ma Wakjing Mabu EAC Post Nagani Murada Taima 1973 ma Mission Center Taima Engi Teman Kunyakta Yilapa Sipsi Bua 1976 Wang Beng ma Yasanangna Revival Uyongja Bayangi Tauba revival ban lum yung kaya teman kunyak kadalan praise tama inye mek ep tamyangi Adaw hipang ma tukpalan ngau sahang ma lok tulay ngoyaki Awang bu Hibak jama teman kunyak celalan convention ngok buda jama le iha.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze
望希望轉係林風文也要耶，連要望希係林風文也要耶，通通風格，數碼就話一幕嘅全部，也全部，也全部，夜到夜公係林風文也要耶，特別係係林風文也要耶，通通風格，數碼就話一幕嘅全部。喂，哦喂，哦喂，哦喂，哦。
哦，明月高位，要晒拢我北去卡的明月高位，每个江前花能有高位，高位，回回，明月高位，要晒拢我北去卡的明月高位，每个江前花能有高位，高位。我追望下nào phẩm như mong mây pha mong ban nam ngập quan ban ô bom ban nam Hapa kowe, chawana kapuyo ma hapa kowe, mai lang sa oyen na ka kowe, kowe, hui, hui, kowe, 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 wang hi kowe, bông mai hung lưng tua bên la, wang hi kowe, phải nào hung mai tua bên la, kowe, kowe. Ôi trời hoàng hạ nào lại pha mây buồn thơ ngoài dưới sân sớm lan môi mang vai ai sớm Chặt như mây man và cô ấy, hui, hui, chặt như cô ấy, ấp hi hay như chim yêu ma, chặt như cô ấy, dùng quanh ba chặt như mây man và cô ấy, hui.
lấy tu yên du yên na đơ lấy tu chi cập lăng ai tu mang ba trong tu tơ mang ca to xin dây buồn trường mơ chân văn yên du tơ lớn núi bu hát tơ tơ mang ngắm bay ở như bu ca to one part mình mơ